Lep pozdrav in dobrodošli v novem videu in danes spet igramo FIFA in danes igramo najprej proti Eibarju, potem pa še proti Barceloni. Ja, in sedaj se nam je začela tekma proti Eibarju, tako da ja, Eibar moramo uničiti, če ne zberudega za motivacijo za naprej, ker res, kakor sem rekel, v naslednjem kolu imamo Barcelono. Iskreno ne vem. Če bo res toliko slabša, kakor je zdaj v realnosti, pol zdi se mi, da ne bi smeli imeti problemov. Mislim pač, če je tudi v gameu toliko slabšana, mislim. Pa res, najraje ga podam naprej, ker res nočem, da bi še on končal svojo kariero. Tudi v realnosti, seveda. Evo ga, 1-0 in glih Ibrahimović je zadev, o katerem sem govoril. Evo ga, Suarez spet pri žogi, po lepi podaji Ibrahimovića. Evo ga, in Suarez spet pri žogi, sam, evo ga. In imamo rezultat 2-0. Tako da zdi se mi, da je ta tekma že odločena. Suarez v solo napadu, strel in gol. Suarez. Dajmo na Ibrahimović malo naprej, evo. Odlično, ali bo to gol? In ja, 4-1. Evo ga, no, samo še ene 2 gola pa bo super. Dajmo Ibrahimović, evo ga, Alvarez pri žogi. Ali bo to gol? In ja, 5-1. Wow, res ne moram verjeti, da se je rezultat še spremenil. Okej. Zakaj tukaj imamo dobrih left backov? V glavnem res, dobra zmaga. 5-1, zdaj pa na Barcelono. Mi začenjamo iz sredine igrišča proti Barceloni. Tako da ja, gremo hitro sestaviti prvi napad. Ne vem, zakaj morajo oni imeti fucking pinky drese, ker... Joj. V bistvu Suarez mora dati nujno en gol. Suarez mora zabiti na tej tekmi. Zato, ker je pač v realnosti rekel, da zelo želi proti Barceloni zadeti. V bistvu zdaj na prvi tekmi je manjko zaradi pozitivnega testa, vsi vemo česa. Ja, tako da na ta prvi tekmi ni dobil te priložnosti na svojo veliko žalost. Evo ga, Suarez. Ali bo to gol? In ja! Evo ga, glih, ko sem govoril, tudi da mora Suarez dati na tej tekmi gol. Pa, glede na to, da ga v realnosti ne mogel dati, ga je pa zdaj pri gameu. Tako da, super. To res, največjo šanco je imel še, kar se tiče Barca Messi. O, dej no! Ja, škoda. Še vsem to mi ne spremeni nič mnenja. Jo, Ibrahimović. Ja. Prav sem imel. 2-1. Tudi Ibrahimović je bil v realnosti pri Barceloni, ampak se pri njih ni izkazal. Dobro bi bilo kakega branilca še pripeljati, ker v bistvu pride tudi Ramos, ampak on tudi ni med najmlajšimi. Tako da, ja. Ne vem, pri Arsenalu je en precej dober igralec. Tako da, ja, res, ne vem. Mislim pač precej dober v obrambi. Barcelona me je že razočarala popolnoma. Ja, malo mi je padla koncentracija v tem drugem polčasu. Barca me je razočarala. Barca me je razočarala. Novem obdobju, pač te sezone, zdaj smo na polovici sezone, se pravi, imamo odprto pač
imamo pač transfer windows. Tako da, ja, imamo 113 milijonov. Kaj bi mogli imeti tako 20 milijonov več, 40 več, ne vem. Ok. Ok, zdaj tole sem malo presenečen. Mislil sem, da bom dejansko dobil kaj denarja. Ok, zdaj pogledamo mi najprej igralce, ki jih imamo. Pač, ki jih imam jaz izbrane. Za morebitne prihode. Pač, seveda Messi. Samo Messi ne bomo mogli kupiti, to že zdaj povem. Ker Messi je preveč drag. Ok. On, ne vem. 31 milijonov baje stane. Samo, ne vem, meni je iskreno precej drag. Tisto drag. V bistvu, če bi mogli izbirati med tem, pa tem bi izbral tega, ne? Zakaj? Zato, ker tale je samo za en overlay slabši, pa je za 1 leto mlajši, da tale odpade. Pol smo tleke. Tale je star 19, ampak ima 69. Jaz tega ne bi pripeljal, ker se mi zdi, da res. V tej Fifi so teli treningi so izjemno nerfani dejansko. Ok, dejansko Paula Pogba bi lahko pripeljal, samo, ne vem. Potem imamo njega. On je 17 milijonov. Pol ti si 45, ja iz tebe za to veliko ne bom še pripeljal. Pač te ne bom kupil, to si lahko zidite. Njega pa bi kupil. On je 78, pa on je 76. Dejansko Gabriela pa Tomorja bi kupil jaz. Se pogledamo še malo bolj. Ok, smo kleke. Tale je zelo vreden. Tega bi jaz z veseljem pripeljal, ker ja, zelo mlad je, pa dejansko izjemen overlay, pa zelo poceni je. Tako da ja, tole je za njega, to je čisti drobiž. Tako da ja, njega bom šel kar zelo pripeljati. Ja, on. Evo, gremo njega pripeljati. Do 7 milijonov pa pol je ocenjen. Tako da ja, to je predvsem malo. Glede na pač njega. Ok, 7 milijonov. Ja, krat imaš 7 milijonov. Super. Torej, to pomeni, da ga ne boš pogrešil. Imaš še raje 7 milijonov kot njega. Dobar. Tukaj smo pa raje njega kot 7 milijonov. Pač v gameu seveda. Ok, torej damo ti 50 jurjev, da imaš plačo. Dobre. Ok, center back, problem smo rešili. Ja, dejansko jaz sem dost veznih igralcev. Zdaj bomo mi v bistvu kupili še 2 center backa, ki sta prepoceni. Da, ti igralca. Tu sem pa presenečen. Da pomislim. Ali bi imel Kilinija. Starostna razlika je res izjemna. Ajde, dajmo reči, da ok. Ok. Ok, zdaj smo torej kupili 3 zelo poceni igralce, tako da jaz samo te, ki jih zdaj ne bom sploh kupil, zbrišem, pa smo takoj nazaj. Ja, mi smo nazaj, tako da ja, torej so zdaj igralci, ki bi jih jaz želel še dobiti. Tako da ja, največ možnosti je za Messija.
Bi mi ga dejansko ratalo dobiti, samo ja, res je zelo poceni. Tako da, ja, en problem. Pa imamo še Pauleta Pogbaja, pa Sancheza. Haalanda, Ronalda, De Ligta, pa Fabiana. Dejansko Fabian je še najcenejši od vseh njih, pa tudi predvsem da najslabši. Čeprav ni tako zelo slab, ampak ok. Res jaz bi njega želel pripeljati. Dejansko, če bi jaz kupil Messija, pa dal zanga, bi mi takoj lahko rekel, ni 600 milijonov. Tako da, gledaj, tudi če bi Messija ponudil, pa je že sam dosti vreden. Ampak, recimo da, dajmo probat Messija dobiti. Dejansko samo, what? Dobiti Pogbaja. In potem se zgodi tole. After months of speculation, the deal is finally done and we're just minutes away from seeing his debut. Can he live up to the hype? This is the starting lineup for Atletico. This is how the visitors will set up today. Well, they are a team with a penchant for the explosive counter-attack. Is that something you think we'll see this time round, Lee? Yeah, pretty much, Derek. They perhaps don't have that creative midfield to produce, so sitting back and soaking up pressure and trying to utilise their pacey forwards is their best option. Koliko naši navijači lepo pojejo. And so the match is Dejansko upam, da bo res Felix šel k Cityju. Dejansko, če bo on prodan, pa lahko pripelje Messija. Well, it was an easy 3-1 win away from home. Če bo Felix Not too šel, much lahko quality pripelje for me, Messija. they're gonna win this Ali game pa again today. Haalanda. crossing Imam possibilities. jaz še kjega napadalca poleg Oh, first njega. time blocked by Ramos. V bistvu, imam še eno možnost za pripeljati, samo je Now the tvegano. delivery. Matteo Res, Pessina. ta možnost je zelo tvegana. Pač, imam že preizkušen še eno to možnost, samo ne glih pri Atletiku. Now keeper getting put. In ta možnost meni iskreno bi bila všeč, ampak je pa res tvegana. Možnost je tvegana, To give them the lead, maybe. Can they keep it out? ampak meni bi res bilo všeč. Well, Sploh listen to če the Atletico fans, they know bi they're se looking izkazala optimistic ta možnost za dobro in to Hazard in evo, zato nisem dal Hazarja za Messija. Zato ker Hazard je res predober. Pač, res je Messi je kanček boljši, ampak še vse Hazard ni tako zelo slab, da bi ga kar tako dal. Ok, dejansko zdaj imam res zelo veliko zelo dobre branilce imamo zdaj. Torej, to je super. Ivan Marcone. Ampak še vsem, Nicely timed tackle. rabimo jih izboljšati. Atletico are struggling for possession, but they won't Evo mind. ga, Might be a chance here. evo ga, And a goal 2:0, to increase their super. advantage to 2 over. Possession changes hands, the interception there. Pa itak imamo samo 2:0 prednost, tako da, ja.
Playing with Ne želim purpose si and zdaj to, da control. bi dobil gola. Tudi to je res. Very alert defending to Lepo put a stop to Ramos. the chance. Točno tam, kjer moraš biti. In Really ja, good zelo high slaba press. podaja. Oh, that's a pass of high quality. Fine go away. Well, we always like to be up for the Ja, cup here on Felix. EA TV. Live cup action coming up soon. Suarez. It's Elche, and they take on Huesca. Yeah, cup football as it's... Oh, what's an opportunity? Suarez strelja in There gol. goes. Evo ga, He rolls 3:0. into it once and for- Useful looking position, you've got to say. It's a good looking ball in behind. Evo ga, Another 4:0. goal. Se mi je zdelo, da bo kar hiter še en gol. There it is, the final whistle. Da The pač headline from ne this mu je one, podal. a victory Tako da, for okej. Atletico. A success Okej, nice. story as far Nismo as they're dobili gola. concerned. Lee, Tudi your kot thoughts? druga tekma, Well, da Derek, as we said, ga nismo this team dobili. look- Felix je prodan. Felix je šel. Tako da, ja, zdaj smo brez enega napadalca. Torej, ja, nujno moram enega napadalca pripeljati. Torej, v bistvu, mi imamo zdaj 176 milijonov, kar je popolnoma dosti za Messija. Tako da, poglejmo. Poglejmo, če lahko mi zdaj Messija pripeljemo. Evo ga, še enkrat se vidva. Torej, 176 milijonov. Jaz bi dal iskreno, moje mnenje je tudi, da do 150 milijonov bi jaz dal. Tako da, gledam, mu takoj 150 milijonov rečem. Pogledam, če imam kakega igralca, da bi šel menjat. Vidim, da imam edin tega. Tako da, ja, pa tale sel, ne vem, gled, če ga prodam, dobiš 25%. No. A se ti zabavaš? Čakaj, veš tako, koliko je to denara? Čakaj, jaz moram še enega prodati, če želim Messija. Ne, 170, no. Pa kaj ti ne jest? Pa kaj ti tam, ne vem, enega golmana, če rabiš. Zdi se mi, da rabiš golmana. Kakega. Ja, gled, čak. Jaz bi imel tole. Pa da bi enega igralca. Ti lahko dam oba golmana sam. Golmanu ne rabim tako zelo velik imeti. Imam Ferreira, imam tega. A ti lahko dam njega pa njega? Zdi se mi, da bi bilo to kar fajn. Fullback, ja, jih itak nimam. Ne vem, Suleja se mi zdi, da bi on sprejel, če bi mu ga ponudil. Gimeneza mu ne bi dal. Pač, no, Gimeneza mu jaz ne bi dal. Ok, recimo, da mu dam njega. Ampak bom zato tudi znižal to ceno. Na, recimo 140 milijonov. Iskreno, to bi mogel biti dost. Ja, seveda. Pač, to sem itak vedel. Opa, še enega igralca želim pripeljati. Pa upam, da mi bo dosti ostali zdaj po Messiju. Midva bova rekla kar 3 leta. Da bi bil pri meni. To se absolutno strinjam. Potem tole, ok, tole me zelo veseli. Ampak, a bi lahko malo midva še znižala? No res, za malo. Ok, ne, bova kar 300. Malo nižji. Ok, dobro. Mislim, pripeljal bom enega igralca, ki ga verjetno nihče ne bi na mojem mestu. Mislim, iskreno. Pač zelo redki. In to je en igralec Sportinga. To bi znal biti zanimivo. Maybe. Big potential,
tudi to mi pokaž. Ampak ne iščem, ni v dveh, ker ni v dveh, niti ne poznam, ampak iščem tega 20 milijonov. Mislim se iskreno, tako sem pričakoval. Ok. Zdaj pa v komente mi napište, kdo od vas je, koliko od vas tega ne bi naredili na mojem mestu. In ne, nisem izmešal. Dejansko to delam. Evo nas v novi tekmi. Tako da, ja. Joj, no. Ampak dejansko proti Levantiju ne smemo zgubati. Imamo Suarez. Suarez in gol! Tam par golov mora dati, to je to. Ali je to prvi? In ja. To Šporar. Prvi gol Andraža Šporarja za Atletico. Benasser se bori. Toblak. Suarez. Podaja do Messija. Ajmo Messi. Messi strelja in to, ja. Pa to. To, ja. Ja, Messi pri žogi. Strelja in joj, no. Daj na Messi. Tielemans. Ne, no. Ajmo, no. Ne, no. Ramos, kaj si naredil? Ma dobro, da imamo mi Oblaka na golu, ej. Imamo žogca. Lepa Oblak. Oblak blesti na golu. Resno. Sabitzer. Kakšno gol je i primko, ne znam izgovoriti. Sabitzer. Hoćemo T. Sabitzer. Brez veze, gol pa brez vezen primek, dosežem. Ovo Ibra. Ibra, to! Pa to, ja. To je to. Sploh pa glede na to, da je skoraj bil gol. In ok, evo, še to tekmo proti Levantiju smo zmagali. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.